رجانا إلى من مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا كفى رجانا برضواك مولانا أسهرنا الألفانا فضل يا مولانا بفضلك لا تنسانا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا كفى رجانا إلهي وميمانا ولمير من عادانا جد فضلا وإحسانا بأقصانا وأدنانا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تبقى رجانا إلهي وميلانا ودمر من عادانا جد فضلا وإحسانا ليقصانا وأدنانا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تبقى رجانا اسمع سقوانا واجب ربي دعانا دمر واسل مرانا ولا تعيب مسانا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تبقى رجانا يا مولانا يا سامع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تخفى رجانا مولانا يا سامع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تخفى رجانا اللهم صل وسلم وبارك على آله الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا عظيم يا رب العالمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم صلاة كاملة على سيدنا محمد الذي تنال به القلوب آمين وصلوات وسلم الله اللهم صل على محمد وسلم سيدنا محمد المختار وعلى آله وصحبه أحياء أبدا من الحي والدولة يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم عظيم يا رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا الله يا رب محمد kamu rahmatmu ya Allah Rafiq hidayah musafah dan musafir para nabi para wali musafah dan guru ya Allah dan dengan keberkahan ayat Allah ilmu Allah asma Allah ya Allah dengan keberkahan kuasa kami sujudkan kami ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ampunkan segala dosa-dosa kami amin dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah dosa-dosa guru-guru kami ya Allah ya Allah selamatkan kami dunia dan akhirat ya Allah terimalah amal ibadah kami ya Allah menghentikan kami dalam Fatimah ya Allah Fatimah ya Allah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah besok Fatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah besok Fatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah besok Fatimah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb di malam ibadah kami ya Allah berikanlah kami keridhaan-Mu ya Allah pada pahala-Mu ya Allah kami mengharapkan ridha-Mu ya Allah amin ya Allah ya Allah ya Rabb jauhkanlah kami daripada bala dan musibah dan
hilangkan segala macam COVID ya Allah. Amin. Ya Allah, saudara kami sedang sakit ya Allah. Kau angkat penyakitnya ya Allah, sehatkan badannya. Muslimin dan muslimat ya Allah maupun non muslim kau angkat, kau sehatkan badannya ya Allah ya Allah. Ya Allah, kami ya Allah. Amin ya Allah, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Baca surat Al-Fatihah satu kali lagi ya untuk anak abang ya, abang dan namanya Tanjim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi baca surat Fatihah satu kali lagi. Apa hajat kita di dalam hati kita masing-masing, apa hajat kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa hajat kita. Ya, kita mohon di dalam hati kita masing-masing. Ya, mari kita mulai. Ya, enggak bercanda. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Rasulullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر أسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أسألك الجنة belum siapa yang belum? Belum? Dah nih. Orang kuat. أسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Allahumma ala rizqika Bismillah.
Tiga, azan, langsung. Kalau udah, yang udah siapa? Langsung. Apaan? Udah. Ya. Udah. Lalu. Makannya jangan dihabisin. Sain. Ya. Oh tadi Kita sekalian dikasih santunannya sekalian pulang. Ya. Jadi mau keluar. Itu bawa ya, keluar ya. dia bilang paketnya Enggak, di sini bawa pulang, jangan bawa sampah. Boleh. Kita kasih ini, kasih roda-rodaan. Ya, sama tali di mobil-mobilan. masih itu taruh Ibu, kalau yang ini kan ibu-ibunya ada yang datang nih. Kalau ntar ada yang sakit apa rumah ya, tahu ya. Kalau ada BPJS, kalau dipersulit mau rumah sakit kasih tahu. Sekali lagi. Ibu yang belakang dengar nggak? Oh iya. Oh iya Pak, pokoknya aja enggak ada. Jadi kalau ada yang sakit, ya kemari, ya. Terus kalau ada saudara-saudara yang kena santet, telu, ya. Bawa kemari malam Jumat nanti datangnya ya. Malam Jumat, paham ya? Jam 9. Wah lah makannya cepet banget. Gratis ya, jangan pikirin bayar, ya. Ya, apalagi kalau ada anak yatimnya ya. Terus bayar. Sesama anak yatim nggak boleh berantem, ya? Nggak boleh. Masa jeruk makan jeruk, nggak boleh. Ya, biarin ditindihin nggak mengalah. Dulu kan yang gede, dia kecilan. Nggak apa-apa, ditindihin. Kalau kan pakai meja, mau pakai meja, biarin nggak apa-apa. Kalau kita diganjelin sama anak yatim, insya Allah di dalam kuburnya kita nggak disiksa, ya. Siapa yang cinta kepada anak yatim,
maka kata Rasulullah SAW, cinta nanti dekat dengan aku, ya, di yaumil kiamah, ya nanti dekat dengan aku, kata Rasulullah SAW. Gitu, ya. Doain ya, doain semua, saling mendoakan ya. Udah, kita makan belum? Diri aja ya, diri. Jalan satu-satu dirinya ya. Gini, ya. Satu, jangan berebutan. Ayo, gini, sampai dulu nih. Gini enggak ada. Ya. Kalian sama Ustaz. Awas, bilang itu awas bilang. Ini bilang. Ayo, maju. Muter itu, muter. Enggak, atur, enggak. Muter. Ya. Pegang uangnya. Dia udah salaman kan? Hati jatuh. Itu ada yang ngatur di bawah. Pelan-pelan. Yang ngatur di bawah. Jadi ya, jangan ya. Menurut teman ini. Oh, handphone ini jatuh. Oh, ya. Handphone ini cakep. Hati-hati. Jadi ya, Bangga. Hati ya. Hati-hati pelan-pelan turunnya. Turunnya pelan-pelan ya Rabbi. Ini adanya rawan ya. Balik maqasidana aghfir lana ma ya wasi'al ya Rabbi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana aghfir lana ma ya wasi'al ya Rabbi. Jangan tawuran nih. Tawuran, awas. Balik Ah, gitu ya. maqasidana Awas tawuran ya. Lewat sini enggak, depannya. Enggak lewat ya. Enggak juga. Ganti turunnya. يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى Ambil air ya. Siapa kemari ya. Yang lain habis buka ya. يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي المصطفى Tawuran lo. Kain lo. Jadi nggak muter. Ya wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ada Raman. Alhamdulillah. Ini. Pira sini dulu, Pir. Hah? Oh, udah. Belum 2 kali. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada saudaraku semua netizen dan saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah
pada hari ini santunan anak yatim piatu sudah selesai, dan terima kasih kepada yang telah menyumbang tenaga maupun materi ya. Semoga Allah yang membalas dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan cita-cita kita selalu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, solusi masalah Anda beri salim dan zikir al-ridwan. Allahu Akbar. Dan pada netizen semuanya mohon maaf lahir dan batin ya, seluruh netizen, saudaraku semua, muslimin muslimat, saya atas nama Ketua Umum pendiri Yayasan Miftahul Zikir Ridwan, mohon maaf lahir dan batin sekali lagi ya, karena manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa ya. Sampai berjumpa, mudah-mudahan kita panjang umur sehat, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.